Abanyeshuri bane bo mu ishuri rya Kabgayi ryo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo igishingiye ku kuba baranditse ijambo Rest in Peace cyangwa se Repose en paix ku ifoto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bamwe bafatiwe icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo, undi umwe ararekurwa. Aba bana bakurikiranyweho ibyaha bigera kuri 5 ari byo gukurura amacakubiri, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo ingengabitekerezo ya jenoside, guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda no kwangiza cyangwa se konona ikintu cy'undi. Ikinyamakuru Intyoza dukesha amakuru kivuga ko bari abana bavugwaho kuba barafashe ifoto ya Perezida Kagame iri mu gitabo bigiramo bakandikaho ijambo Rest in Peace, Rest in Peace, ubundi ryandikwa ku muntu witabye Imana bamwifuriza iruhuko ryiza. Babiri muri aba bana bemera icyaha aho baburanishijwe ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Bari baburanye ku ifungwa ry'agateganyo ku itariki ya 13 Nyakanga 2021, bakaba basomewe umwanzuro kuri uyu wa 4 tariki ya 15 Nyakanga, aho babiri muri bari abanyeshuri bafatiwe icyemezo cyo gufungwa iminsi 30, umwe ahabwa iminsi 15 mu gihe undi umwe yawe yarekuwe. Binavugwa ko haba hari igitabo cyanditswemo amagambo y'urukozasoni ku ifoto y'umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Madame Jeannette Kagame. Mu rubanza rwaburanishijwe mu muhezo ku busabe bwunganira bamwe muri aba, ubushinjacyaha bwabasabiye bamwe gufungwa by'agateganyo kubera ko hari ibindi bimenyetso bigikusanywa kugira ngo byuzuze ibyabonetse mu ifatwa ry'aba banyeshuri. Nubwo itangazamakuru ritemerewe kwinjira mu rukiko mu iburanisha ryabo ku ifungwa n'ifungurwa, amakuru avuga ko baburanye bahakana ibyaha 4 muri 5, ariko babiri muri bo ngo bemera icyaha cyo kwangiza cyangwa se konona ikintu cy'undi. Bari abanyeshuri bafashwe tariki 21 Kamena 2021 nyuma y'inama yari yahuje abanyeshuri bose, abarimu ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline ndetse n'ubuyobozi bw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Muhanga. Bari abanyeshuri bakurikiranywe mu butabera ngo bari bariyise abapawa, ndetse n'icyo gitabo cyakorewemo ibyaha bakaba barabyanditsemo nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Nibiva rero mu karere ka Muhanga, akaba ari kamwe mu tugize intara ya Amajyepfo. Tukiri ku makuru avugwa ku bijyanye n'uburezi cyangwa se n'abanyeshuri, kamabwire ko umunyeshuri mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo murenge wa Kigoma wigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Gasoro yafashwe n'inda ubwo yarari mu kizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Uyu munyeshuri mu kigero cy'imyaka 16 ibizamini bibanza yari yabikoze ati ku munsi wa kabiri rero nibwo rero yafashwe n'inda ajyanwa kwa muganga, bukeye arabyara. Mu kiganiro na Igihe, umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yavuze ko uyu mwana yatewe inda ariko akomeza kwiga, akaba yari yaritabira ibizamini byakozwe mbere akabyara ageze ku bya nyuma. Yagize ati uyu munyeshuri yari yatewe inda akomeza kwiga aza no gukora ibizamini bibanza yarabikoze, arangije icy'umunsi wa kabiri yafashwe n'inda bahita bamujyana kwa muganga, bukeye arabyara. Ati gutwita rero mu byatumye abana batitabira ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza byatangiye tariki ya 12 Nyakanga 2021. Hari bamwe mu banyeshuri batabashije kubyitabira ku buryo mu ntara zose z'igihugu habarurwa abagera ku 4,000 batabyitabiriye kandi bari bariyandikishije. Minisitiri w'uburezi Dr Uwamariya Valentine yabwiye Radio Rwanda ko abana batitabira ibizamini abenshi babujijwe n'impamvu zitandukanye zirimo kuba baratwaye inda. Yagize ati icyo twagiye tubona nuko usanga abo mu mijyi usanga ari bo batitabira. Twabonye impamvu zitandukanye aho usanga abana ntacyo bibabwiye n'ababyeyi ntibabishyiremo imbaraga. Yongeyeho ko indi mpamvu yatumye abana batitabira ibizamini ari uko hari abatewe inda ntibabashe gukomeza amashuri. Yagize ati harimo n'abandi batwaye inda zitateganyijwe, ndetse hari naho twagize ibyago umwana abyara akiri mu kizamini, yaraje gukora ku munsi wa mbere atwite ku munsi wa kabiri. Ati niba rero harajemo n'umunaniro ahita abyara. Minisitiri Dr Uwamariya Valentine yavuze ko abana batabashije kwitabira ibizamini bazategereza undi mwaka, akaba aribwo rero bazabyitabira. Abanyeshuri bagera ku 154,678 nibo biyandikishije mu bagombaga gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza muri uyu mwaka. Dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa.
Bamwe mu banyakolombiya batawe muri yombi bashinjwa kwica uwahoze ari perezida wa Haiti bahawe inyigisho za gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Diane Nahazwe abaye inkuru. Mu itangazo umuvugizi w'ibiro bikuru vya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarungikije ijwi rya Amerika yavuze ko ibi babibonye bariko baraba urutonde rw'amazina yabo bigeze guha amahugurwa muri kahise. Lieutenant Colonel Ken Hoffman ntiyatomoye ariko yari iyo myimenyerezo bayihawe na hehe yabereye. Muri iryo tangazo Lieutenant Colonel Ken yumvikanishije ko ubushikiranganji bujeje umutekano wa Amerika ku mwaka butanga inyigisho ku basirikare ibihumbi n'ibihumbi bava muri Amerika y'Epfo yo hagati no muri Caraïbe. Izo nyigisho yibukije ko ziba zishingiye ku kubahiriza agateka kazina muntu no kubaha ahanini inzego zashikiriye ubutegetsi biciye mu nzira ya demokrasi. Nta birenze aho yavuze. Ejo kuwa kane Perezida wa Colombie nawe yabwiye imwe mu maradiyo akorera muri ico gihugu ko abenshi mu banyekolombiya bapfunzwe bagirizwa kugandagura Perezida Moise Juvenal wa Haiti babiguyemwo babeshwa ko bagiye gucungera umutekano wa nyakwigendera. Umukuru wa polisi ya Haiti Leon Charles avuga ko abanyekolombiya bafashwe bagirizwa urupfu rwa Moise Juvenal ari 18. Uwo mutegetsi ahatuributsa ko yagandaguriwe kumuhana iwe bwite Residence Privée mu Gifaransa igenekerezo y'indwi uku kwezi. Mu gihe muri Afghanistan ikibazo cy'umutekano kigenda gifata indi ntera, ubu abayobozi bakuru b'iki gihugu bakoreye urugendo idaha muri Qatar mu biganiro bibahuza n'abatalibani. Timu Ishimwe abaye inkuru irambuye. Intumwa za leta ya Afghanistan zikuriwe n'umuyobozi w'inama nkuru y'igihugu y'ubwiyunge Abdullah. Mbere yo guhaguruka bakiri ku kibuga cy'indege cy'i Kabul, umurwa mukuru wa Afghanistan, Abdullah yabwiye abanyamakuru ko bafite icyizere cy'uko bashobora kugera ku masezerano nubwo bwose hari imirwano ikomeye mu gihugu. Yagize ati, ku bushake bw'Imana turizera ko uruhande rw'abatalibani ruza kwiyumvisha ko uyu ari umwanya wo kubona ko nta mahoro azashobora kubaho mu gihe imirwano yakomeza cyangwa se ibikorwa byo kwigarurira uduce tw'igihugu. Yongeyeho ko ibiganiro ari byo byonyine bishobora gutuma habaho amahoro arambye. Muri iri tsinda kandi riyobowe na Abdullah harimo uwahoze ari perezida wa Afghanistan Hamid Karzai. Imirwano hagati y'abatalibani n'igisirikare cya leta ya Afghanistan yakajije umurego ubwo Amerika n'ibindi bihugu byavanaga ingabo zabyo muri Afghanistan. Aha nibwo abatalibani batangiye kugenda bigarurira uduce twinshi tw'igihugu harimo n'imipaka yo mu majyaruguru no mu majyepfo y'igihugu. Leta ya Afghanistan ishinja abatalibani ibikorwa birimo gusenya inyubako za leta, ariko abatalibani bo barabihakana. Abatalibani bayoboye Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 kugeza muri 2001. Leta yabo yahiritswe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibitero by'iterabwoba by'i New York na Washington muri Amerika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001. Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko imvururu zimaze iminsi mu gihugu cye zateguwe. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi. President Ramaphosa yasuye umujyi wa Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal aho imvururu zatangiriye mu cyumweru gishize. Bwari ubwa mbere agiye kwirebera ibyabaye, amahano ya mbere na mbere mabi cyane kuva Afurika y'Epfo yinjiye mu nzira ya demokarasi idakumira nyuma y'ingoma ya apartheid yahirimye mu 1994. Ramaphosa yatangaje ko izi mvururu zitaturutse mu kirere, yemeza ko zateguwe n'abantu atavuze, ariko ati tugiye kubakurikirana, harabo tumaze kumenya, ntituzemera akaduruvayo. Kuri aba bantu baba barateguye izi mvururu, polisi ya Afurika y'Epfo